Като университети имаме мисията по същия начин да развиваме тези отношения. Ankara Üniversitesi hem sosyal bilimlerde hem fen mühendislik hem de sağlık alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden birisi. Анкарският университет е един от водещите в Турция по отношение на природни науки, медицински науки, sosyalni nауки. Ve her gittiğimiz yerde mutlaka kendisiyle ilişkili bir alan bulup orada bir çalışma alanı oluşturabilecek vasıfta bir üniversite. И също така сме университет, който усилено развива научна дейност в тези области. Dün Trakya Üniversitesi'nde veterinerlikle ilgili bir Avrupa Birliği projesinin çalışmalarını devam ettirdik. Примерно вчера бяхме в Стара Загора, в Тракийския университет, където имахме добро сътрудничество с нашите колеги в областта на ветеринарната медицина. Filbe'de Gıda Teknolojileri Üniversitesi'nde, Plovdiv'de orada yine gıda ile ilgili önemli bir program yaptık. Ползотворна среща, там успяхме с колегите да организираме общ проект относно хранителните технологии. Bir sonraki üniversitede Plovdiv Üniversitesi'nde de özellikle Türk Dili ile ilgili çok yakın bir temasımız oldu. Onlarla işbirliğimiz vardı. Daha da geliştirme noktasında çok önemli adımlar attık. Също така в Пловдивския университет имахме ползотворни срещи с колегите с катедрата по турски език и литература. Ние работихме с тази катедра преди години, но от тук нататък това сътрудничество ще продължава да се развива. Bugün de teknik üniversitenin mühendislik ağırlıklı bir üniversite olduğunu biliyorum. Bu çerçevede önemli bir görüşme yapacağımızı zannediyorum. Запознат съм с вашата дейност, знам, че сте най-добрия, най-водещи университет в България по отношение на инженерните науки и мисля, че ще имаме възможност да имаме добро сътрудничество. Ankara Üniversitesi'nin 182 yaşında fakülteleri var. Ние имаме факултети, които съществуват от 182 години. Veteriner ziraat. Примерно ветеринарния факултет, стопанския факултет. O kadar köklü bir fakülteler. Имаме доста история в тая насока. Mühendislik fakültesi nispeten daha genç bir fakültemiz. Оттам нататък инженерният ни факултет е малко по-млад. Henüz 24 yaşında. Само на 24 години. Ama sürekli ilerleme kaydediyor. Но е факултет, който много динамично се развива. Mühendislik fakültelerinin diğer üniversitelerin daha hızlı bir ilerleme kaydettiğini biliyoruz. И в тая насока нашия факултет е най-бързо развиващия се в сравнение с другите в страната. Bizim en çok yayın yapan, en çok uluslararası ve ulusal proje üreten fakültelerimizin başında geliyor mühendislik fakültemiz. В тая насока нашия инженерен факултет осъществява най-много международни проекти и също така имаме най-много научни публикации. İnanıyorum ki teknik üniversiteyle görüşmemizden sonra ilişkilerimiz daha da artacaktır. Вярвам, че след тази среща ще имаме по-близки, по-ползотворно, по-близко сътрудничество. Ben heyetimizi takdim etmek isterim. Ако позволите, бих искал да представя моя екип. Rektör yardımcısı, Заместник-ректор. fakültesi öğretim üyesi, Имаме tıp fakültesi öğretim. Той е професор по медицина, от които 23 са университети, които се занимават само с научна дейност. Kendi araştırma üniversitelerinden birisi. Като Анкарски университет Kadar sorumlu rektör yardımcısı. и професор Öztürk е заместник-ректора, който отговаря за Fatih Keskin, İletişim Fakültesi dekanımız. професор Фатих Кескин, заместник-ректор, който е İletişim. който е Yine o Faculty of декан на Communication. факултета по комуникации. Profesör Kaan Orhan, Професор Kaan Orhan, Diş Hekimliği Fakültesi dekanı. той е декан на стоматологичния факултет на денталната медицина Aynı zamanda araştırma dekanımız. и в същото време е декан, който отговаря за
научните разработки в университета. Zafer Kıyan, Доцент Зафер Куян İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve dekan yardımcısı. е заместник-декан на факултета по комуникации. Cafer Yıldırım, Доктор Джафер Йылдырым Erasmus koordinatörü е координатор на проектите по Еразъм ve Ankara Avrupa Birliği projeleri koordinatörü. и в същото време е Куюс. Profesör Çağdaş Професор Чаадаш Oto, Ото Veteriner Fakültesi öğretim üyesi. е преподавател в ветеринарния факултет. Biz teşekkür ederiz. Близките си връзки с бизнеса. Da verdiğimiz eğitimin en üst düzey kalitede olduğunu yıllarca kanıtladık ve bu doğrultuda iş dünyasıyla da ilişkilerimiz son derece iyi düzeyde. В момента е това. Ve 350'ye yakın doktor öğrencimiz bulunuyor. През последните години Son yıllarda направихме редица иновативни промени както в учебния процес, така и в научно-изследователската дейност. hem eğitim sürecinde hem araştırmalarımızda yenilikçi bir sisteme ön verdik. В учебната дейност, наред с класическите специалности, Eğitim alanında klasik eğitimle birlikte като машинно, електроинженерство, компютърни системи, mesela makine mühendisliği, elektrik hazırlanmasında така и в провеждането на практики, курсови задачи и лабораторни занятия в горните курси. ve bununla birlikte daha üst sınıflardaki öğrencilere laboratuvar çalışmaları ve pratik yapma imkanları iş dünyası tarafından sağlanmış oluyor. Това мотивира значително младите специалисти Ve şunu fark ettik, genç uzmanlar bu şekilde son derece iyi motive oluyorlar. но също те Ulusal ve Avrupa finansman desteğiyle създадахме центрове за върхови постижения и за компетентност, üst düzey kazanımlar merkezleri oluşturduk. в които оборудвахме с най-модерна апаратура и технологии Bu merkezlere en son model cihazlar yerleştirdik. лаборатории от университета, така и млади специалисти. Laboratuvarlar oluşturduk ve bu laboratuvarlar Kaç tane hususun çok ilgi çekici olduğunu söylemeliyim. Някои неща ми бяха много интересни от това, което казахте. Bir tanesi 9 üniversiteyle bir teknik üniversiteyle işbirliği inisiyatifi. Bu çok önemli. Първият въпрос, който ме заинтригува е това, което казахте, че имате сътрудничество с 9 европейски университета и сте успели да създадете Европейски технологичен университет. Bu bir nevi farklı bir çift diploma programı diye düşünüyorum. Също така това дава възможност за получаване на по-различна диплома. Ayrıca üst düzey Sayın Kralov'un ifadelerinden 4-5 tane kesişme noktası tespit ettim. Onları söylemek isterim. От това, което казахте, си водих записки и мисля, че може да имаме близко... Fazla yarısı kadar puan alan öğrenciler tercih ederler. При нас е доста сложно да запишат değerlendirdikten sonra konuları bizim aramızda paylaştıracak. Tamam. Çok Добре. memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Много ще бъдем щастливи, много благодариме. Ceren Hanım bir sunum yapmak ister misin? Подготвили сме кратък филм за нашата научно-изследователска дейност. Ако желаете, можем да го Ya bir sunumsa onu da görebiliriz. Ако ще е кратък филма, може, ако не, може да отидем директно до центъра. В техния следващ етап на развитие, така и електрически задвижване. До голяма степен синия, който е със син водород произведен. А тази водород туда сядече и бъде също.
Paketlenmiş hali. в електроника. Това е Diğer aşamalar преди да се инвестира в масивно производство. seri üretime geçmeden önce Araştırmalar için Да верифицира, да тества и да сертифицира разработен бизнес. kameralarımız var. Процесите на преминаване на флуидите през тестваните модели, Modellerin fluidlerin geçişlerini kaydeden cihazımız şu gördüğünüz cihaz, kamera. както аеродинамичните параметри на различни средства, летателни крила, пропелери. Bu doğrultuda kanat, pervane gibi ürünlerin fluidlerini burada test edebiliyoruz. Така и на умалени модели на сгради, въобще всичко, което се обтича и е необходимо неговата аеродинамика. Bununla birlikte hatta bazı binaların maketlerini bile burada test edebiliyoruz. Тук правят дипломни работи странни студенти. Hatta bu laboratuvarda birçok yapamıyorlar. Имаме много голям интерес от страна на бизнеса, тъй като това е изключително Тази лаборатория Ние има финансирането е европейско 80% и държавно 20%. bu laboratuvarın %80'i Avrupa Birliği %20'si de ulusal finansmanı sağlıyor. Нямаме право да правим търговска дейност с него, с изключение на това, че средствата могат след това да идват само за подобряване на оборудването и за заплащане на изследователи. Bu doğrultuda şart bu laboratuvarın ticari faaliyet göstermesi. Ancak şöyle bir istisna yapılır. Ticari faaliyet gösterirse В момента да хеликоптер, профили, който има проблеми при летателното средство директно да падне вертикално и в момента се разработва една дисертационна работа тук по този въпрос. bu doğrultuda bir doktor öğrencisi arıza Натиск на материални характеристики на bu gördüğünüz cihazlar çeşitli kullanılan malzemelerin dayanıklılıklarını inceliyormuş, test ediyormuş. Mukavemet yapıyor. Amacımız bu motorları geliştirmek ve daha ekonomik hale getirmek ve çevre dostu olarak. Един от направления, съществуващи двигатели, да се преустроят от гориво, петролни горива към природен газ плюс водород. Mesela son çalışmalarımız şu doğrultuda